Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 48 n'ibice 9. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ne Eugenia Mukankusi basuhuza. Ikaze mwese kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Umutwe wa mama 23 uyu munsi washyizeho ubuyobozi bushya buzayobora ibice uyu mutwe wamaze kwigarurira mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tunapenda amani ya kwanza na mabato zifunguliwe na watoto basome na bapapa bawanetu bapate makazi juu banateseka sana. Tunahitaji amani kwanza. Uwo numwe mu batuye mu mujyi wa Goma agira ati turashaka amahoro bwa mbere na mbere, amashuri afungure kugira ngo abana bajye kwiga, abantu bakuru basubire kubona akazi kuko muri iki gihe bamerewe nabi, ariko ikintu cya mbere amahoro. Mu Rwanda umutangabuhamya Boniface Nzabandora ushinja abayoboke b'ishyaka Dalfa Umurinzi gushaka guhirika ubutegetsi yiriwe ahatwa ibibazo n'impande ziburana mu rukiko rukuru. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubuzima muri Afurika haraburira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngaruka mbi ihagarikwa ry'imfashanyo zayo rishobora kugira ku buzima bw'abantu ku mugabane wa Afurika. Igisirikare cya Israeli cyategetswe gutegura ingamba zijyanye n'uburyo abanyapalestina benshi bashobora kuva mu ntara ya Gaza baciye mu nzira z'ubutaka, izo mu mazi n'izo mu kirere. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya mugume hafi. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubuzima muri Afurika yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio agaragaza uburyo ihagarikwa ry'imfashanyo za Amerika rishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu ku mugabane wa Afurika no ku ngamba zo gukumira indwara z'ibyorezo zishobora kugera ku banyamerika. Uwo muyobozi Jean Kaseya agira ati igihe nabonaga amakuru ajyanye no guhagarika imfashanyo by'igihe gito narahangayitse. Ni gute dushobora guhangana n'indwara zihora zaduka niba tudafite amafaranga? Mu mpera z'icyumweru gishize Kaseya yandikiye abakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika aburira ko hatabayeho gusiba icyuho kizaterwa n'ihagarikwa ry'inkunga ya Amerika n'igabanuka ry'amafaranga aturuka mu bindi bihugu bashyiraga mu ngengo y'imari ku mwaka, abantu miliyoni 2 kugeza kuri 4 ku mugabane wa Afurika bazapfa bazize indwara zashoboraga kwirindwa. Uyu muyobozi akomeza aburira avuga ko indwara z'ibyorezo zizarushaho gukwirakwira hatabayeho gutera inkunga ibikorwa byo kuzihagarika. Agira ati iri hagarikwa ry'inkunga ntirizagira ingaruka kuri Afurika gusa, ahubwo zizaba no kuri Amerika. Kaseya mu mabaruwa ye yombi yongeyeho ko ubushyamirane bwanabangamiye ibikorwa byo kurengera ubuzima mu bice bimwe bya Afurika. Yavuze ko imirwano ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ingaruka ku gisubizo ku ndwara y'ubushita bw'inkende, iseru na kolera. Kaseya ati Amerika n'abandi baterankunga ntibagomba kwibagirwa amasomo yavuye kuri Covid. Iyo udafunguye amaso ku kintu kibera muri Afurika, dushobora kugira virusi zihinduranya zigakurura ibyorezo bikatugeraho twese. Tukivuga ku mugabane wa Afurika, Maroc yahagaritse abimukira 78,685 barimo kugerageza kugera ku mugabane w'Uburayi mu mwaka ushize wa 2024. Ni inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Ubushikiranganje bujejwe intwara yo hagati muri Maroc kuri uyu wa kane bwatangaje ko igitigiri cy'abimukira bateshejwe bariko bagerageza gushika ku mugabane w'Uburaya mu mwaka urangiye 2024 ciyongeye ku rugero rwa 4.6% umuntu abigereranije n'umwaka w'imbere yaho. Ubwo bushikiranganje bwavuze ko ivyo bitigiri vyerekana kwiyongera ko abantu barondera kuva mu bihugu vyabo kubera ibibazo bitandukanye. Muri abo bimukira ibice 58% baturuka mu karere ko muri Afrika mu burengero, 12% muri Afrika yo mu buraruko aho igihugu ca Maroc giherereye, mu gihe 9% baturuka mu karere ko muri Afrika mu buseruko niyo hagati. Imyaka itari mike y'intambara mu karere ka Sahel, ubushomeri n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe ku barimyi biri mu mpamvu zituma bimukira barondera kuja ku mugabane w'Uburaya. Maroc n'igihugu kiyegereye ca Espagne kiri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya vyarakomeje gukorera hamwe mu kugwanya no gutesha abimukira barondera kuja ku mugabane w'Uburaya. Maroc imaze igihe ikoreshwa n'abimukira baturutse ku mugabane wa Afrika
nk'inzira ikomeye cyane yo gushika ku mugabane w'uburaya baciye mu ibahari Mediterane canke Atlantique. turacyari hirya no hino ku isi. Abategetsi muri Ukraine bavuze ko igitero cya drone Uburusiya bwagabye kuri uyu wa kane mu mujyi wa Kharkiv mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu cyononye isoko riri muri uwo mujyi. Fide Niyongabo arakomeza. Igitero c'Uburusiya mu gisagara ca Kharkiv kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Ukraine cabaye inyuma y'ibitero vya drone Uburusiya bwakoze mu bice bitandukanye vya Ukraine. Buramatari w'intara ya Kharkiv Ole Sniehubov mu butumwa ku rubuga Telegram yatangaje ko ibisigarira vya drone yasambuwe vyononye ivyuma bitwara umuyaga nkuba muri ico gisagara. Igisirikare ca Ukraine catangaje ko ibikoho vyaco birasa misile na drone vyasambuye drone 56 kuri 77 zakoreshejwe n'inteko z'Uburusiya mu bitero vyazo. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya kuri uyu wa kane bwavuze ko igisirikare cabwo casambuye drone 200 za Ukraine zakoreshejwe mu bitero byo mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kane. Ubwo bushikiranganji bwamenyesheje ko igice cizo drone zasamburiwe hejuru y'igice c'ibahari ca Azov. Afrika mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu wa kane umutwe wa M23 washyizeho ubuyobozi bushya buzayobora ibice uyu mutwe umaze kwigarurira mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera uri i Goma arakomeza. Aha turi ni kuri Stade de l'Unité iherereye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubuyobozi bwa M23 bwakoreye ibirori byo kwerekana ku mugaragaro abayobozi bashya bazayobora ibice AFC M23 yamaze kwigarurira. Umubare munini w'abaturage bari bitabiriye iki gikorwa cyane ko byari byatangajwe ko nta kazi gakorwa mu masaha ya mu gitondo kuri uyu munsi. Ahagana saa 4 n'igice nibwo umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 bwana Corneille Nangaye Bulo yageze kuri stade ari kumwe n'abayobozi batandukanye ba M23. Hari icyo yasabye kibanze. Dukeneye kubaho mu bumwe kugira ngo twubake igihugu cyacu. Tugomba gushyira hamwe tukubaka igisirikare cyiza gifite discipline, kandi ibyo byose tugomba kubigeraho vuba na bwangu dufatanyije namwe abaturage. Mu bayobozi bashya batangajwe harimo uzayobora intara ya Kivu ya ruguru bwana Bahati Musanga Joseph, uzwi nka Erasto Bahati, usanzwe ari umujyanama wihariye wa General Sultan Makenga uyobora igisirikare cy'umutwe wa M23. Uyu yongerejwe n'abandi babiri barimo Willy Manzingarambe wari usanzwe ari umuyobozi wa diaspora ya AFC M23. Uyu akaba ari umuyobozi w'intara wungirije ushinzwe politiki, imiyoborere n'ubutabera. Undi ni Amani Bahati Shadrack, umuyobozi wungirije ushinzwe icungamutungo n'ibikorwa by'amajyambere. Uretse abo hashyizweho kandi n'abayobozi b'umujyi wa Goma barimo umuyobozi w'umujyi, abayobozi ba komine ebyiri arizo Karisimbi na Goma. Muri ibi birori hashyizweho kandi n'abayobozi ba teritwari za Masisi, Nyiragongo ndetse na komine ya Kirumba, agace ko muri teritwari ya Lubero ubu kigaruriwe na M23. Bwana Corneille Nanga yatangaje ko kuva mu ntangiriro z'icyumweru gitaha inzego za leta uko zakabaye zigomba gutangira akazi. Amashuri y'inshuke, abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza nabyo bigomba gutangira vuba na bwangu mu cyumweru gitaha nk'uko byemejwe n'uyu muyobozi. Nyuma y'uko aba bayobozi bashya berekanywe imbere y'abaturage, bahise berekeza ku byicaro bikuru by'intara ya Kivu ya ruguru, aho buri wese yeretswe ibiro bye. Aha ni ahari hasanzwe habarizwa ibiro bya guverineri wa Kivu ya ruguru. Twabonye umwanya wo kuvugana n'abaturage bari bitabiriye ibirori, batubwira ibyo biteze. Tunapenda amani ya kwanza, naingilia watu sana na kubaka bya vile. Icyo dukeneye ubu kurusha ibindi ni amahoro arambye. Abagore twafashwe ku ngufu, abandi bahura n'ibikorwa bibi bitandukanye. Ibyo ntidushaka kongera kubibona. Icyo dusaba abayobozi bashya ni uko batugarurira umutekano. Kuba M23 ishizeho abayobozi bashya ni igikorwa cyiza cyane. Njyewe ngiteye inkunga, ariko badushakira umutekano urambye. Kwizera neza ko bazi ibi twanyuzemo kugeza ubwo bageze aha ngaha. Ubu buyobozi bushya bushyizweho nyuma y'iminsi mike gusa umukuru w'igihugu wa Kongo nawe ashyizeho umuyobozi w'intara wa gisirikare General Somo Kakule. Ni mu birori byabereye mu mujyi wa Beni nyuma y'uko M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Goma, ari wo murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru.
Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. radiyo Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. tujye mu Rwanda, aho umutangabuhamya Boniface Nzabandora ushinja abayoboke b'ishyaka Dalpha Umurinzi gushaka guhirika ubutegetsi kuri uyu wa kane yiriwe ahatwa ibibazo n'impande ziburana mu rukiko rukuru. Uyu yabwiye urukiko ko yafashe amajwi bagenzi be batabizi mu mahugurwa bakoze akayashyikiriza ubugenzacyaha. Eric Bagirubusa. Buri munyarwanda wese ukunda igihugu yagombye kuba afite ubutumwa bwo gukumira ikibi kitaraba. Bwa mbere nashatse no kubivamo, umutima urambwira uti bigumemo wasanga harimo ibyaha. Ayo namwe mu magambo umutangabuhamya w'ubushinjacyaha Boniface Nzabandora yabwiye urukiko rukuru nk'imwe mu mpamvu zamuteye gufata amajwi bagenzi be batabizi bahuriraga mu ishyaka Dalpha Umurinzi akajya kuyabaregesha. Nzabandora yinjiye mu cyumba cy'urukiko yambaye ishati ya karokaro mu ibara rya pink, yayitebeje mu ikoboyi y'umukara n'inkweto z'umukara. Urukiko rwasabye Nzabandora kubanza kuraranganya amaso mu baregwa, avuga ko bamwe muri babazi abandi atabazi. Yavuze ko bamwe bahuzwaga n'ishyaka FDL inkingi ryaje guhinduka Dalpha Umurinzi rya Madame Victoire Ingabire. Uyu yabaye intandaro y'impaka hagati y'abunganira baregwa n'ubushinjacyaha. Gatera Gashabana yasabaga ko atafatwa nk'umutangabuhamya kuko Nzabandora yiyemereye ko yabanye na bamwe mu baregwa mu ishyaka kandi ko yari umuyobozi. Gashabana yamusabiraga kuba umutangamakuru. Gashabana avuga ko mu bugenzacyaha Nzabandora yemeje ko yari yungirije Ingabire Victoire mu buyobozi bw'ishyaka. Urukiko rwavuze ko ntaho Ingabire aregwa mu rubanza yewe n'ishyaka rye. Bwisunze itegeko ry'itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko nta miziro busanga afite. Bwikomye Gashabana gushaka gutinza urubanza ku bushake. Urukiko rwanzuye ko ibyavuzwe na Gashabana yabivugiye mu gihe kitari cyo. Rwavuze ko iby'amasano ashingiye ku mitegekere y'ishyaka Nzabandora yagirana na bamwe mu baregwa bitambuza kumutangabuhamya. Nzabandora baba baregwa abunganizi babo mu mategeko n'ubushinjacyaha bireba bamusimburanaho bamuhata ibibazo by'umusubirizo. Yavuze ko mu bihumbi 2019 yabaga mu rugo kwa Ingabire ashinzwe kwakira abarugana ariko atabasha kumvikana n'abavuga ururimi rw'icyongereza. Yavuze ko yasabye nyirabuja kumwishyurira amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza ariko kugira batandukanye atari yagahuguwe. Yavuze ko yamenye amahugurwa bagenzi be baregwa ayabwiwe na Sylvain Momana. Avuga ko yamusabye amazina y'amahimbano yagombaga gukoresha mu mahugurwa, anamubwira ko yashaka umunyamategeko wazamwunganira igihe baramuka bafunzwe bimutera amakenga. Asubiza ku mpamvu yamuteye gutanga amajwi y'ibyavugiwe muri ayo mahugurwa, Nzabandora yavuze ko yasanze ari amahugurwa ku mayeri yo guhirika ubutegetsi. Yavuze ko buri tsinda ryahugurwa gukwaryo nyuma hakazarebwa igihangayikishije abanyarwanda muri rusange. Mu magambo ye Nzabandora yavuze ko bari bafite gahunda yo guhagurukira rimwe bagahirika ubutegetsi bitaga ubw'igitugu bwa Perezida Paul Kagame ndetse n'agatsiko ke ka FPR Inkotanyi. Urukiko rwamubajije ku bindi byamuteye impungenge muri ayo mahugurwa. Yasubije ko ishyaka Dalpha Umurinzi rya Victoire Ingabire ryarimo kuvangura abaturage no guhungabanya ihame rya demokarasi. Yaba Gashabana n'abo yunganira biko mu mutangabuhamya ko yivuguruza. Mu bugenzacyaha yemeje ko yari yungirije Ingabire Victoire mu ishyaka, none mu rukiko yabigaramye avuga ko yari yungirijwe na Justin Bahunga wo muri FDL inkingi. Yavuze ko icyamuteye gukomeza ayo mahugurwa yaragambiriye gukomeza kwegeranya ibimenyetso bigize ibyaha. Gashabana yabajije uwari yahaye Nzabandora ubwo butumwa bwo kwegeranya ibyo bimenyetso. Yamusubije ko buri munyarwanda wese ukunda igihugu yakagombye kuba afite ubwo butumwa bwo gukumira ikibi kitaraba. Umwe mu baregwa yabajije Nzabandora impamvu mu majwi yatanze ntaho yumvikana kandi ari we watanze igitekerezo yo kunyura ku bazunguzayi bafatwaga nk'umwanda bakabakangurira kwangaga gahunda za leta. Yavuze ko atari ihame ko buri wese witabiriye amahugurwa atanga igitekerezo, ahakana ko ntacyo yatanze na cyane ko atahamanyaga n'ibyakorwaga. Bamwe mu baregwa bakavuga ko ubuhamya bwa Nzabandora ubushinjacyaha bwagize uruhare rwo kumuyobora uko abutanga. Umucamanza akibutsa ko mu rukiko nta ntambara ahubwo hakora ibimenyetso. Nzabandora avuga ko ibyo bari bigiye mu mahugurwa bagombaga gutangira kubishyira mu bikorwa ku munsi wa Ingabire Day. Gashabana yabajije icyizere Nzabandora yari afite cyamuteraga kumva ko amajwi yafataga bagenzi be batabizi azakirwa nabo yashyiriye. Yasubije ko icyizere yari agifite rwose, ati n'ikimenyimenyi byarakiriwe. Bivugwa yuko icyatumye Nzabandora ava kwa Madame Ingabire ari uko inzego z'umutekano zamusabye kujya gutanga amakuru y'ibibera kwa Ingabire. Ni ikibazo Gashabana yashatse kubaza ninde ubivuga, nuko urukiko rwamubajije. Urukiko ruti byandikwe ko icyo kibazo kitemewe. Gashabana nta kurya umunwa ati binandikwe ko uburenganzira bwo kwiregura bwahonyowe. N'imvugo yarakaje bikomeye umucamanza ati ntibyemewe byandikwe ko Gashabana asuzuguye urukiko, ahita yicara.
uyu Nzabandora yahoze akuriye ishyaka Darufa umurinzi mu ntara y'Iburasirazuba ari naho akomoka. Amakuru dukura ku isoko zitandukanye zizewe kandi zuzuzanya atubwira ko nyuma y'urupfu rwa Anselme Mutuyimana wabanaga na Ingabire Victoire, Nzabandora yagiye kumusimbura kuri serivisi yahagaye Ingabire. Isoko z'Ijwi rya Amerika zikemeza ko Nzabandora yasabwe n'inzego z'umutekano kujya atanga amakuru y'ibera kwa Ingabire, arangije ajya kubibwira nyirabuja, bituma Ingabire agira impungenge amusezerera ariko ntiyamwirukana mu ishyaka. Ababikurikiranira hafi bakemeza ko mu kujya mu mahugurwa na bagenzi be yarangiza akabafata amajwi batabizi akajya kuyabaregesha kwari ukwihimura kuri Ingabire Victoire kuko hari ibyo yamuvukije atarakibona. N'urubanza umunyapolitiki Victoire Ingabire akurikirana yicaye hamwe bucece, inzego z'umutekano zitamukuraho ijisho. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Radio Ijwi rya Amerika. Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Turava mu Rwanda tujya mu Burundi. Amwe mu mashyirahamwe atandukanye akorera mu Burundi aramagana intambara ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Arashinja u Rwanda kugira uruhare runini mu gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 guteza umutekano muke mu karere. Inkuru irambuye na Thierry Ndayishimiye. Ayo mashirahamwe arimo Akopa Burundi gishinze gutanga intererano mu gutsimbataza amahoro arama mu Burundi, urunani rw'amashirahamwe y'abagendana umugera wa sida Capes Press, Forikoni F gishinze kugwanya ikimenyane n'akamwana wa mama n'ayandi bari mu bafashe ya mbere mu kuyamiriza intambara ibera muri Kongo. Kuri mikro z'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ayo mashirahamwe ashikiriza ko atewe umutima uhagaze niyo ntambara igenda isatira Burundi, kuko umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse kubishikiriza aho yavuze ko Rwanda rushobora gutera Burundi rubicishije ku mugwi wa M23 na Red Tabara. Izake bakanibona aserukira hamwe Akopa Burundi. Iryo shirahamwe rirashinja kandi igihugu c'u Rwanda kuba inyuma y'iyo ntambara mu gufasha umugwi wa M23. Izake bakanibona kuri mikro z'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ukunika bisigura ukuvogera imbibe n'ubwigenge bw'igihugu gushika no munsi imigwi ishigikiwe no Rwanda imaze gukora ubwicanyi. Bashima kandi intererano igihugu c'u Burundi kimaze igihe gitanga mu gukingira ubwigenge no gutsimbataza intahe yo kwikukira z'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye mu masezerano ari hagati y'ivyo bihugu bibiri. Hamza Vena burikukiye aserukira imbere y'amategeko ishiramwe Capes Press na warado mu rutoke ku gihugu c'u Rwanda kuba arico kiriko kigwanira muri Kongo. Turababazwa ivy'umwihariko yo kubona u Rwanda rushobora kwinjira mu kindi gihugu kibanyi kwitwaza wa muhari M23 mbere leta ya Kongo imaze kwita mu muhari w'iterabwoba. Kwifatira ni kwinyagira bice by'ibihugu bibanyi bituma abene byo bihugu bamira amagabo eka mbere n'u Burundi turasigaye inyuma. Nishiramwe Forikone F gishinze kugwanya ikimenyane n'akamwana wa mama rivuga ko ribabajwe n'abariko bapfira mu gihugu kibanye ca Kongo. Kwizera Priva umuvugizi w'urirongoye avuga ko iryo shirahamwe rifise amakuru yizewe ko igihugu c'u Rwanda arico giteje umutekano muke mu karere na cane muri Kongo. Ishiramwe Forikone F rihamagariye amakungu gufasha kubwira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu karere turimo cane mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Aha kandi n'umugambwe MSP inkinzo y'ijambo ry'abarundi kuri mikro z'abakunzi bacu nabo bashikirije ko badakekeranya ko intambara iri kwibera muri Kongo igendereye kwerekeza mu gihugu c'u Burundi. Juma Omar co yitungiye umunyamabanga w'uwo mugambwe. Umugambwe MSP inkinzo ushigikiye bimwe bivuye ku mutima nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ku ngingo zose azofata ku neza y'u Burundi n'abarundi mu ntumbero yo gukingira igihugu cacu n'abarundi bose mu vyabo no mu babo kugira Uburundi bube igihugu kitavogeye. Kuri ivyo byashikirijwe n'amashirahamwe ndetse n'imigambwe bidoma urutoke ku gihugu c'u Rwanda ko arico cinyegeje nyuma y'intambara iri kwibera muri Kongo. Ijwi rya Amerika ryashatse kumva icindi migambwe ibivuga ko. Tuhamagaye kuri telefone Shovino Mugwengezo arongoye umugambwe IPD Zigamibanga akaba ba mu gihugu c'u Bubiligi, avuga ko amashirahamwe ubwayo atemerewe gushinja igihugu kanaka ko kiri mu ntambara n'ikindi gihugu kitari ico bakoreramwo. Mu Kirundi bavuga ngo uwibwe niwe yiruka. Simbona ingene u Rwanda uno munsi gufatwa nk'igihugu kiriko kiratera Kongo
Rwanda intambwe zaco kiriko kiratera imbere ni intambwe ziteye umutima uhagaze ibindi bihugu uravye iterambere u Rwanda rugezeko. Icyo ruharanira ni ukubaho kwago, arivyo boshikiriza bobishikira vya rusangi hamwe n'umurundi ari ngaho ashobora kwandika ibiriko birabera muri gazi inkuru zisanzwe. Abategetsi batandukanye mu Burundi barimo Perezida Ndayishimiye bakaba nabo baherutse gushinja igihugu c'u Rwanda kuba imbere mu ntambara y'ikibera muri Kongo. Gusa mu kiganiro yahaye televiziyo y'Inyamerika CNN mu ntangiriro z'iyindwi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabwiye umunyamakuru wayo Larry Madowo ko atazi niba hari abasirikare b'igihugu ciwe bari muri Kongo. Mu bihe bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ryavuze ko u Rwanda rugomba guhagarika inkunga ruha umutwe wa M23 no gukura ingabo zagwo muri Kongo. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yatangiye gushyira mu bikorwa umugambi wo kugabanya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu. Ese azabigeraho? Si uwa mbere ubigerageje. Thomas Kamirindi nibyo tubwira. Guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ifite abakozi bahoraho barenga 2 miliyoni. Amagana muri bo bamaze kwirukanwa cyangwa guhagarikwa ku kazi by'agateganyo. Mu bimaze kumenyekana kandi abarenga 40,000 barashaka kwegura ku bushake bwabo, bashobora kandi kwiyongera. Abatazagenda ku bushake bwabo bashobora kwirukanwa. Hiyongereho porogaramu zimwe na zimwe zishobora kuvaho. Guverinoma ifite ubushake bwo kugabanya ingengo y'imari ikoresha ho byibura amadolari tiriyoni 2, ni ukuvuga miliyari 200. Nyamara rero imigambi yo kugabanya ubunini bwa guverinoma yo ku rwego rw'igihugu si ya none, yabayeho kuva na kera na kare, nk'uko Professor Justin Vaughn yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Yigisha siyanse za politiki muri Coastal Carolina University yo muri leta ya South Carolina mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaperezida bamwe bavuga ibyo kugabanya ubunini bwa guverinoma cyangwa se kugabanya ibikorwa byayo kuva repubulika igishingwa. Mu by'ukuri ni perezida wa gatatu Thomas Jefferson wabitangiye. Muri manda ze 2 yategetse kuva mu 1801 kugera mu 1809, n'abandi batandukanye bakurikiyeho baragerageje. Ariko twihuse tukaza mu myaka ya vuba, mu 1982 Perezida Ronald Reagan yashyizeho komisiyo y'abashoramari bigenga barenga 160 yiswe Grace Commission kugira ngo imukorere ubushakashatsi no kumuha inama ku mafaranga guverinoma yapfushaga ubusa no kuvugurura imikorere yayo. Iyi komisiyo yakoze amezi 18, yamuhaye imyanzuro yayo mu kwa mbere 1984 ivuga ko ishyizwe mu bikorwa yari gutuma guverinoma igabanya amadolari yakoreshaga ho miliyari 424 mu gihe cy'imyaka 3. Iyo Perezida Reagan yabashije koko gukurikiza, yatumye azigama amadolari miliyari 100. Indi myanzuro byibura 73% yaburiyemo. Imyinshi muri yo yari ikeneye kwemezwa n'amategeko ya Congress, inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Ntibyakunze rero. Naho Perezida Bill Clinton wategetse kuva mu 1993 kugera mu 2001 yagerageje kugabanya abakozi ba guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ho 300 byibura. Byaranze, ahubwo umubare w'abakozi wakomeje kugenda wiyongera. None Perezida Trump wafite umugambi wo kugabanyaho byibura 200,000. Uko byagenda kose Congress igomba kubanza kwemera bimwe na bimwe.